Angjok tokbia rong arlong chu hu adowan pia long dwar bagori cases kong chun bang sonok sing bea hin pen kerap ke pajir dam. Dwar bagori 26 constituency ke parlo angjok tokbia rong arlong chu hu adowan along JCB pen phil ke pakla masai ke deng. Lapen bang so sai ke deng lake sonok sing be kamat hapon lake arnam ki pi akhia dat puthot arnam aphan kachipi ke chepajir pon thulo. Arnam ki pi akhia dat puthot kachipi pajir pon thekapot angjok tobia rong arat KCS kong chun bang sonok sing bia phan kachro pajir pot bang so dowan along ke do ke thak adim aki sung do pu matha dam si mena khi pen sitame ke do ke thak adim paklam pi pon lo lapen angjok tobia rong adowan along barpi barso ahem lapen may meeting ke do adim ahem nangrap vektha lapen nang pi vekha pusi Karbi Anglong Autonomous Council ke cari pon ke hai CM Dr. Turam Rong Hang lapen Deputy Speaker MLA Dr. Momina Phan Chuniri padopon News Desk Support All India 24/7 News Angkang si sunok sing be alang lihin pensi pini la sodawan acatai ke paklam masai ke ni jumpan kerap puse alang li men pensi long pon iglo along chu adhorom bangsa doan acatai tapi nang le kita mentang keluar klaim na penol klaim na kilo nam cuma nak kilo pajiro oni ligilai hanlon ni cuma dak langkaram doan ke cari ahin pencuning curo pajir ke lain lo tamtang EM Richard Stock bila pen BDCC chairman sar korong paralang ni tum ning ke me pen ni tum la sodowan kecil yang atuar ke solam pi apot lang tum pan suri hakiru piglo la sialang ni tum aprang akimang ansi sami ansu si alang rupan kimang ke paplengi pan sami arnam long sami alang tumpan hirdumi hang pituiglo la pen pini la nili tumpan bang swat chatai ke paklam be sangho ake hai pan sami ansu se alang li prang ki meje pan bang so arnam hirdumi hang pi la pen ansu se kurwang su kero pajir poniglo lang tumpan o like henlo nil tum la pini la swat chatai long pen ke chuniri Tuliram rong hang sarak kaya pan lapen mongol mumin MLA ke kaya pan lapen VDCR men lapen Richard Stock bi ye ma ke kaya pan juning li thuyi bang ke kerap long lo boy phisi same ansu se nil tumpan ke mi choke pan dak pinan apor pen rat ke chitong dodo la suhut bar pi bar so bate toilet set la haisa kinang sodo la sialang li tumhin pen un dipute la sultan nil tumpan ke rabji pan sialang tumpan juning ripon lapen isi bang ke Kowe bithi ke cue lata sab o siksak chet ti lata dote boundary wall hai tame lapen akut pen me thai ki do chingwai chingsa hem samin tumhan ni rapsante mi par pusel tumhan chuning riponi go Ensing India hem isi pen pini ki jutsi ningkan sureng kora pliarni rat pen an isan cholin si ning arong chipipon Dwarbauri 26 constituency ke parlo jasmet Dolomara dongjem Lokhimon adowan along inut Kensing Intia hem tuna tumpen ningkan sureng kora plia ningkan an arnam ahirjume pen ningkan isi ke jokelong ta me pen apot arnam ophan kachro pajir pot lapen bang sojai me ke deng lapen rat aphan hang si an isan seta me cholin proisi rat pen ningarong chipipon lapen ke bang ji ningkan sureng kora pho aningkan angbong seta me ke thek dun long pa me pen ke jok ke long pa me ke long jia phan arna marni long pen hir jo me hang po tan tala bang so pathak lang pon sana News Desk Support All India 24/7 News